Sredina u kojoj živimo nas oblikuje. I to se dešava i na fizičkom i na psihičkom nivou. Kada čovek radi fizički posao, taj posao ga oblikuje. Delovi tela koji su najviše aktivni se najviše razvijaju. Čovek koji stalno nosi teret rukama imaće razvijene šake. Onaj ko se stalno savija i uspravlja imaće jaka leđa. Sredina takođe utiče i na negativan način. Alkohol će mu razarati jetru, dim i prašina pluća. Isto je i sa psihom. Ako je sredina podržavajuća, ako se ceni pokušavanje i hrabrost da se bude drugačiji, ako se vodi računa da se ne izazove stid, čovek će osjećati radost života. A ako je sredina kočeća, ako je podsmeh reakcija na pokušavanje nečeg novog, ako se stid namerno izaziva da bi se drugi ponizio, čoveku se lomi duh. Takva sredina sakati čoveka, jer u njemu rađa misli da je defektan, nedostojan i bezvredan. A sa takvim mislima nema ni priče o rastu. Skoro sve što mislimo o sebi jednom davno je došlo iz naše sredine.